Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu bahereye ijyane no ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe muhereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kwigenekerezo 21 Ruhuma 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyane no cane cane nkamwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora, manuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyondeko, uracubona n'akazojyanye nako ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Ndababwiza ukuri ko mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hari kuvugwa amakuru agiye atandukanye, kandi tunakubwira ko ahariho honyene wasanga amakuru utabona ahandi, ndetse amakuru yizewe tuba twacukumbuye n'abamenyesha amakuru bacu tukayageza ku bakunzi bacu. Munyemere rero duhere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, wenda turaza kubabwira ibiriko birahabera mu by'ukuri abanyagihugu batazi. Hari kubera inama ikomeye cyane iri kwiga gutera u Rwanda hamwe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba baherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko mu buryo bw'ibangwa. Amakuru ari kuvuga ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje akoresheje inzira y'ubutaka akagera hano mu gihugu c'u Burundi. Wenda ibi turaza kubigarukaho, turaza no kwerekera ku mirwano ibiriko biravugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire aho mugwa M23 uko byifashe, uko ku rugamba muri rusange byifashe, ndetse turababwirana byinshi kuri Sadeke. Tubahaye ikaze rero mwese, munyemerere twese cyane tudatebye turebe ibiriko biravugwa hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abasoda b'igihugu cy'u Burundi. Ubu biravugwa ko mu gihugu cy'u Burundi hateraniye inama ikomeye cyane ya Antoine Felix Tshisekedi ndetse na perezida nyicubahiro Evariste Ndayishimiye, bahereye mu gisagara ca Bujumbura. Ibi ngibi byamenyekanye mu masaha ya nijoro, umumenyesha makuru wacu abitugejejeho, nubwo abanyagihugu batabizi. Hano hari kuberamo inama ikomeye cyane iri kwiga gutera ku gihugu cy'u Rwanda. Antoine Felix Tshisekedi yageze mu gihugu cy'u Burundi kuri mu masaha ya nijoro cyane ahagana saa sita, dore ko yakoresheje inzira y'ubutaka nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho abigaragaza. Twahawe n'umumenyesha makuru wacu yageze ngaha rero bagiye kwigira hamwe uburyo bakwataka igihugu cy'u Rwanda vuba na bwangu bafatanyije, ndetse n'imirwano ikomeje mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wenda nta na kimwe gihagaze. Iyo nama rero iteye ute? Nibyo tuje kubabwira nshuti banywanyi bacu, ibikomeje kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiri gusenyuka mu by'ukuri, gisenywe na nyicubahiro Evariste Ndayishimiye agishyira mu kaga ndetse n'abanyagihugu bacyo, yohejwe na Antoine Felix Tshisekedi, kubera ko General Major Evariste Ndayishimiye ari kugendera ku mafaranga cyane akirengagiza abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi. Ndababwiza ukuri ko ahangaha mu gihugu cy'u Burundi hano mu gisagara ca Bujumbura, abasirikare bagiye bakomeye bari gukorana inama n'aba perezida bombe, harimo General Prime Niyongabo ndetse n'abagenerali bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Nshika Kayiko nawe byatangajwe ko yazanywe na Antoine Felix Tshisekedi. Rero ibyo bari kwigaho mu by'ukuri ni ukuba ngo bagaba ibitero biturutse hano mu Burundi, ibiturutse Kongo, ndetse ngo byanaba ngombwa bakifashisha igihugu cya Repubulika ya Tanzania. Ibi ngibi bikaba ngo byafasha kuba bakwataka igihugu cy'u Rwanda vuba byihuse. Murabizi ko amakuru yavuze ko Antoine Felix Tshisekedi yaranabyivugiye nawe igihe yiyamamarizaga ndetse n'igihe yakoranaga n'itangazamakuru, aribwira byinshi ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko yatangaje ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiryamiye amajanja. Ubwe yitangarije ko yatangarije ikinyamakuru France 24 akibwira ko indege Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igura atari ukuba izo ndege zigiye kugarura amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ahubwo ndetse izo ndege zizifashishwa mu kuba zagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda.
ndetse anatangaza ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cye FARDC kiryamiye amajanja kuba cyagaba ibitero ku Rwanda. Ibyo yarabitangaje ndetse yanavuze byinshi, ndetse n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane Nshika Kayiko, murabizi ibyo yagiye atangaza yuko igihugu cy'u Rwanda bazagitera bitunguranye, kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi ubwo aribwo bwose bwa gisirikare bwo kuba batera iki gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Ibi byose rero akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabivuze. Murabizi ko kandi igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi itari mike gifunze imipaka ihuza iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero n'ubundi na Antoine Felix Tshisekedi ubirimo asa naho ari umugambanyi, ari kugambanira igihugu cy'u Rwanda muri ibi bitero byose, muri iyi migambi yose bafitiye igihugu cy'u Rwanda. Akaba n'ubundi ari we bivugwa ko yabwiye General Major Evariste Ndayishimiye kuba bakwataka igihugu cy'u Rwanda ndetse bakanabanza kugifungira n'imipaka kugira ngo wenda ubuhahirane bube bugabanyutse. Igitero kinini bivugwa ko kizaturuka hano mu Burundi, dore ko amakuru tunafite muri iri shyamba rya Kibira hari kuberamo imyitozo ikomeye cyane y'abasoda n'abasirikare bagiye bakomeye b'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikaba byamenyekanye ko ari abasirikare bari kwitoza, bari gufata imyimenyerezo hano yo kuba bagiye kugaba ibitero ku Rwanda. Ibi ngibi hajemo urujijo rukomeye igihe igihugu cy'u Burundi cyajijishaga bagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo ngo bari gushwana muri iyi minsi, ngo batari kumvikana neza kuri abasirikare bari mu ishyamba rya Kibira bari gufata imyimenyerezo, bari kuvuga ko ngo Evariste Ndayishimiye ashaka ko berekera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo General Prime Niyongabo we akavuga ko ngo adashaka ko binjira hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byavumbuye ko ari ukujijisha igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ari abasirikare bari kwitegura kuba bahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ubu amakuru ari kuvugwa nuko aba basirikare ngo biteguye cyane, ngo Special Forces y'u Burundi ikaba yiteguye kuba yahangana n'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ngo abasirikare begerejwe hano kuri uyu mupaka w'igihugu cy'u Burundi, uyu wafunzwe nyine uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki Burundi. Bikaba biri kuvugwa rero ko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ku ruhande rwacyo byiteguye kuba byagaba ibitero ku Rwanda. Murabizi ko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yabigaragaje neza, ashaka kwiyenza no kugaragaza impamvu wenda ku ruhando mpuzamahanga bari kugaragaza ukuntu ngo u Rwanda ngo ruri kuba ngo rwafasha umutwe wa Red Tabara. Ibi byose ni umuteguro ukomeye cyane wa Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira bashake ibyireguro ku mahanga ndetse n'ibyo bazashinja u Rwanda ko rukomeje ngo gufasha imitwe yitwaje intwaro, kugira babone urwitwazo rwo kuba bakwataka iki gihugu cy'u Rwanda. Iyi nama rero biteganyijwe ko mu by'ukuri yabaye uyu munsi ndetse iranakomeza. Iyi nama yatangiye mu masaha ya nijoro. Aba baperezida bombi ntibakiryama kubera ibibazo bibugarije mu by'ukuri, ngo bakeneye kuba banoza umugambi batangiye kuva kera. Uyu mugambi rero ngo kugira bawunoze neza ni ukuba n'ubundi bashaka ibirego bigiye bitandukanye bakabishyira ku gihugu cy'u Rwanda kugira babone uburyo bwiza butabagiraho ingaruka mu mahanga, ndetse bagakomeza no gushinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo gifasha imitwe ngo za M23 ngo aribo bari muri Kongo. Mu by'ukuri nta gihamya na kimwe ibi bihugu bifite usibye wenda kuba bari guhimba iyo migambi maze bagashaka urwitwazo. Rero iyi nama biteganyijwe ko izarangira nyuma y'iminsi 3 kugira wenda wumve n'uburyo ikomeyemo. Bikaba biri kuvugwa rero ko iyi nama n'ubundi iri kwigira hamwe kuri uku gutera igihugu cy'u Rwanda, bikaba biri kunozwa neza. Nubwo hari andi makuru akomeye cyane wenda dushaka kubagezaho, hari umwe mu bajenerali tudashaka gutangaza izina kubwo wenda umutekano we, ku kiganiro yahaye abanyamakuru ndetse
akanagiha cyane cyane abanyamakuru bigenga, nuko ari bwo wamennye iby'aya mabanga akomeye cyane, ndetse anagaragaza ko atashyigikiye ibyo bitero, dore ko yagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda nacyo kiri pawa mu bintu bya gisirikare, ndetse anagaragaza ko iyi ntambara ishobora kubyara intambara y'akarere kose k'ibiyaga binini, dore ko itagarukira hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, byarangira Afurika ndetse n'akarere k'ibiyaga binini byinjiye muri iyi ntambara, nk'uko uyu mujenerali utashatse kuvugwa izina yakunze kugenda kubigaragaza. Muri make we yagaragaje aho aherereye, yagaragaje ko iyo migambi mu by'ukuri atayishyigikiye, kandi yanagaragaje ko igihugu cy'u Burundi kiri kujya ahabi cyane bitewe n'ibibazo kirimo byo gutakaza abasirikare benshi hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko twataye amakuru y'uko hari abasirikare bakomeza kugwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi igihugu cy'u Burundi kibagira ibanga rikomeye cyane, ntibatangazwe ko bapfuye. Niba hapfuye abasirikare nk'ijana, bahatangazwa 20. Ibi ngibi rero bikaba biri kubabaza abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'abajenerali bagiye bakomeye, ndetse banashinja Evariste Ndayishimiye yuko ibi ngibi ari gukora mu by'ukuri atari byo, ahubwo biri gushyira hanze ndetse binari gushyira igihugu cy'u Burundi hasi, muri make kiri guhomba bikomeye cyane, ndetse n'ubukungu bwacyo bujya hasi. Andi makuru wenda ari kuvugwa nuko General Evariste Ndayishimiye ndetse na nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi bagiranye andi masezerano akomeye cyane, dore ko Antoine Felix Tshisekedi biri kuvuga ko yemereye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amafaranga akomeye, amafaranga menshi cyane azamuha ngo kuzamura ubukungu ndetse no gushumbusha iyi miryango yaburiye ababo hano muri iyi mirwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano rero uti ateye ate? Aya masezerano aje nyuma y'amasezerano n'ubundi bagiranye mbere y'uko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bagirana ya masezerano yabayeho mbere y'uko ingabo z'u Burundi zigomba kwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi biravugwa ko aba basirikare n'ubundi amafaranga yabo nubwo yatanzwe atigeze ahabwa aba basirikari b'i Burundi, ahubwo abivumbuye ku rugamba abenshi bafungiye hano mu gisagara ca Bujumbura, hirya no hino ku makomine agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bikahita bigaragaza ishusho nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari kwifuriza igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri iyi politike y'uyu mugabo ikaba ari politiki mbi cyane, iri gushyira hasi igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubukungu bwacyo. Bikaba biri gusesengurwa rero ko abangaba bombi uyu mugambi bafite ushobora kutazabahira bikomeye cyane, kubera ko igihugu cy'u Rwanda tugereranyije ku mipaka, wenda uko ibintu byifashe ku makuru duhabwa, nuko ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda ubu igihugu cy'u Rwanda cyifashe neza mu bya gisirikare, ndetse abasirikare bacyo nabo baryamiye majanja, dore ko mu by'ukuri uyu muperezida amenye ko igihugu cye cyaterwa isaha ku isaha, umwanya ku mwanya, cyane cyane ko abaperezida bombi General Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi bo bitangarije ko already batera igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero igihugu cy'u Rwanda cyamaze kubimenya neza, ubwo rero baragiteguje n'ubundi kuba cyabitegura bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri utewe yiteguye biramworohera cyane kuba yarwana iyi ntambara. Abasenguzi rero mpuzamahanga mu bya politiki bakaba bakomeje kugaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari ubuswa bukomeye cyane bakoze mu kwivuga amagambo ndetse n'ibigwi mu ruhame ndetse no mu baturage yuko bashaka gutera iki gihugu cy'u Rwanda. Abasenguzi rero mpuzamahanga mu bya politiki n'abakurikirana hafi iby'iki kibazo kiri hagati y'u Rwanda n'ibi bihugu uko ari byombi, igihugu cy'u Burundi ndetse n'icya Kongo, bagaragaza ko ari ubuswa bukomeye cyane bakoze bwo kugaragaza ko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Abasenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara ubu igihugu cy'u Rwanda cyubatse ubushobozi bukomeye cyane mu
bya gisirikare ndetse no mu bya tekinoloji mu rugamba, dore ko banagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu ari kimwe mu bihugu bihagaze neza biri kugarura amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye, haba Mozambique ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye igihugu cy'u Rwanda cyoherezamo abasirikare. Muri make rero bakavuga bati igihugu cy'u Rwanda mu bya gisirikare gihagaze neza, dore ko gitangiye gusagurira n'amasoko mu bijyanye n'umutekano. Kandi mu by'ukuri koko amakuru aba avugwa mu Rwanda ni uko uyu perezida w'igihugu cy'u Rwanda nta mikino agira, nyiricyubahiro Paul Kagame, dore ko bivugwa ko we ubwe amagambo yitangariza avuga ko icyama bakamuha bakabigerageza maze bakareba icyababaho. Ayo ni amagambo ya nyiricyubahiro Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. We avuga ko icyamuha bakabigerageza maze bakareba icyababaho. Mu by'ukuri ibi ngibi abivuga yizeye igisirikare cye, kandi ku makuru twawe n'umunyamakuru wacu uherereye mu Kigali ni uko yadutangarije byinshi, anatubwira ko ubu igihugu cy'u Rwanda gupfa kugitera byagora aba perezida uko ari bombi. Munyemerere twihuse cyane tuve kuri iyi nama kuba yatera igihugu cy'u Rwanda ndetse bari kwigira hamwe imigambi mibisha ku gihugu cy'u Rwanda, twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wenda ibiri ko ku rugamba biravugwa yuko murabizi ko ikibuga cy'indege cya Goma cyarashwe n'umutwe wa M23. Ubu ngubu rero amakuru agezweho, murabizi ko n'ejo bundi amahanga yatangiye gufata imyanzuro igiye ikomeye, kuko ngo ibuza abaturage ndetse n'ingendo zibera mu kirere, indege, kampanyi z'indege zabujije kampanyi zazo kuba zaparika hano kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bitewe n'umutekano muke uhari. Amakuru rero ahari ni uko byamenyekanye neza yuko M23 n'ubundi ngo ifite abantu bari gukorana b'abasirikare bagose iki kibuga cy'indege. Ibi ngibi bisohotse nyuma yuko havumbuwe neza ko M23 ifite ubugambanyi hagati y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse nabo. Bikaba biri kuvuga ko rero hari abasirikare hano batangiye gukorana n'umutwe wa M23 bucece, dore ko ubu mutwe wa M23 biri no kuvuga ko wasatiye iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, cyane cyane mu nkengero z'uyu mujyi. Amakuru atugeraho wenda turi guhabwa n'umunyamakuru wacu nuko hari abasirikare ba M23 begeye iki kibuga cy'indege cya Goma ndetse bakanagota n'umujyi wa Sake. Ibi ngibi ntabwo aribwo bwa mbere bivuzwe, dore ko abasirikare ba M23 bo batangaje ko ari iminota mike cyane kuba bakwigarura iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse n'ubuseruko hano bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangaza ko ibice byinshi uyu mutwe n'ubundi wigaruye 80%. Rero uyu mutwe ukaba watangaje ko n'ubundi akaba ari wo ngo uri kugenzura ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru agenda abitangaza. Ubu rero bikaba biri kuvugwa ko n'ubundi M23 ngo yasatiye iki kibuga cy'indege cya Goma, kandi murabizi ko General Major Wiringoma ndetse na Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politike Bertrand Bisimwa, abangaba bitangarije ko gufata umujyi wa Goma ndetse na Sake ari ikintu cyoroshye cyane, ari nko kunywa amazi. Ahubwo icyo bategereje ari ukuba bashaka kuba babifatira rimwe cyane, bakaba babyigarurira icyarimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangazayo ari menshi. Imigwano rero ngo yahagaze ite? Ubu ngubu umutwe wa M23 ngo wisatuyemo ibice bigera kuri 4. Hari igice kiri kwataka umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma ndetse n'iki kibuga mpuzamahanga cya Goma, ndetse hakaba hari n'abari ku rugamba hano muri Bunagana, hakaba hari n'abari Menyeso, Mushaki, ku musozi wa Muremure. Abo bakaba barigabanyije kuba bahangana n'uwari wese wagaba ibitero ku birindiro bya M23. Ikindi gice ngo kikaba cyariyemeje ngo kurinda abaturage hano muri Mushaki, cyane cyane kikaba cyariyemeje kurinda ibitero byagabwa ku baturage bitunguranye, cyane cyane bikorwa na Wazalendo na FDLR. Ikindi gice ngo kikaba mu by'ukuri kiri mu birindiro hano Mushaki, dore ko twakiye n'amakuru ko ubu M23 tayari yarangije gushinga intwaro
zirimo hano kuri uyu musozi wa Mushaki zirasa kure cyane kugira bahangane n'umwanzi nabo bifashishije uburyo bwa sharingi bwo kurasira kure, dore ko aha hashinze n'imbunda zizahangamura indege kwa kundi FARDC yifashisha indege z'intambara kuba ngo zagaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Icyo kibazo ngo kuri M23 cyaratunganye cyane cyane ku makuru twahawe na Majoro Ukwiringoma avuga ko ubu M23 yubatse indi tekanike, ubundi buryo bw'imirwanire bushya bwo guhangana n'indege zatatse ikirere cya M23. Kandi mu by'ukuri ikibihamiriza nuko ubu FARDC ndetse bahagaritse kuba ndetse na SADC bahagaritse kurwanisha indege nini za kajugujugu ndetse n'izindi ndege z'intambara kubera ko bavumbuye iby'aya makuru yuko ubu M23 n'ubundi yakoze ubundi buryo bushya bwo guhanura indege ndetse yabonye n'ibikoresho bishya byo guhanura indege, ari nayo mpamvu mudaheruka kumva ngo indege za Sukhoi 25 zarashe aha n'aha, nuko batinye yuko indege zabo zakomeza kugwa mu bihombo, dore ko ubu mutwe wa M23 umaje guhombya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amafaranga atari make, cyane cyane amafaranga yifashishwa mu kugura intwaro zifashishwa mu ntambara, indege zifashishwa hano mu ntambara. Ayo niyo makuru yaragezweho, ariko mbere yuko yasoza reka tubabwire ko Lawrence Kanyuka Bertrand Bisimwa umugwi wa M23 winjiye hariya mu mujyi wa Bunagana bagasura abaturage baho ndetse bakagirana ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'umutekano. Lawrence Kanyuka rero yabwiye abaturage ko abatangariza ko mu by'ukuri bari kugerageza kuba bagarura umutekano abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babujijwe, ndetse bakavuga ko umutwe wa M23 ngo witeguye kuba warinda abaturage bose bumva babishaka, kandi yatanze karibu ku bice byose umutwe wa M23 wigaruriye kugira abaturage badafite amahoro n'impungenge n'ubwo babe babiganamo, dore ko umutwe wa M23 wabemereye ubufasha bwo kuba bagira uruhare mu kuba abaturage bahagana ndetse bakagera. Nshuti banywanyi bacu, ayo niyo makuru yaragezweho. Ciao ciao.